Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Welcome. Ladies and gentlemen, welcome to Courtside Talks. Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u još jedan Courtside Talks. Ja sam Stefan, danas pričamo o tom 7. kolu ABA ligi koji se odigrao za vikend, odnosno juče, ukoliko ste navijač već tih rivala Partizana i Crvene zvezde. Danas pričamo o Partizanu, ali prije što krenemo, naravno ne zaboravite da se subscribe-ujete na kanal i da lajkujete ovaj video. Što se tiče ekipe Partizana, u tom 7. kolu Partizan je otputovao u Železnik da gostuje ekipi FNP-a. Partizan kao vodeći na tabeli je ostvario još jednu pobjedu rezultatom 91-64. Partizan u ovoj utakmici, hajde da kažem, nije imao rezultatsku klackalicu i sjajno je odigrao utakmicu pred ne toliko mnogobrojnom publikom, da ne kažem bila je poluprazna hala. U svakom slučaju Partizan je krenuo u sastavu Karlik, Jones, Sterling Brown, Vanja Marinković, Isak Bonga i Balša Koprivica. Nešto izmijenjen sastav, ali opet poznato vam je da ABA liga dosta drugačije sastave praktikuje od Euroligi, odnosno Željko uglavnom manje više igra sa rezervistima i eventualno s onima koji moraju da uđu u formu. Za ovu utakmicu nisu bili u protokolu Pokuševski, Nakić i Lakić, te su bili pokraj terena, sedeli u publici i posmatrali utakmicu. Ono što je veliki peh za ekipu Partizana jeste ta tegoba koju je osjetio Karlik Jones posle samo prvog minuta igre i već je morao da napusti parket i na kraju se nije ni vraćao iz predostrožnosti, naravno. A Partizan je faktički ovu utakmicu igrao sa, ajde da kažem, 7 standardnih igrača i još nekoliko u rotaciji koji su se menjali. Od toga najviše minuta su dobili Ife Lundberg, Frank Ntilikina, Dwayne Washington, Isaiah Mike, Balša Koprivica i Mitar Bošnjaković koji je zabeležio skoro 24 minuta. Najviše je igrao Isaiah Mike 30 minuta, čak 30 od 40 minuta je bio Isaiah Mike u igri. Ali interesantno da Isaiah Mike nije toliko šuterski bio raspoložen, tačnije šutnuo je samo 3 puta na koš, ali je uhvatio 9 skokova, odnosno dosta defanzivnih zadataka je obavljao Isaiah Mike i pokazao se kao jako efikasan u tome, odnosno kao četvorka na kojoj može se računati za taj ekstra skok. Bio je raspoložen i tekako Ife Lundberg koji je postigao 15 poena, to dodao 7 skokova i 4 asistencije i ja mislim da se igrala još jedna četvrtina da bi Lundberg došao do triple-double učinka u ABA ligi. Skoro nepogrešiv je bio iz polja, šutirao 7 od 8 i faktički ovo manje više bila šutarska utakmica, hajde da kažem, za ekipu Partizana, jer su uglavnom poene postizali Ife Lundberg, Sterling Brown, Dwayne Washington i Frank Ntilikina koji, hajde da kažem, nekoliko prodora imao pa se tu igralo malo i iznutra, dok je centarska linija Partizana, ako ne računamo Balšu Koprivicu, odnosno misleći na Tyreek Jonesa i Brandon Davisa, nešto manje igrala, ali Brandon Davis još jednom vrlo neefikasan, da ne kažem šutirao 1 od 4 ili 1 od 5 iz igre. Jest on imao neke situacije koje su poprilično dobro izgledalo, ali opet kažem, FNP nije ekipa evroligaškog kalibra i bilo šta osim Crvene zvezde u ABA ligi nije to kalibra da bi moglo da se stavi na tas, odnosno da se meri sa tim nekim evroligaškim ekipama i igri koju Partizan mora da pruži u Evroligi. One dobre stvari kod Partizana koje se pokazali u ovoj utakmici, ne kažem u trećoj utakmici za redom, Partizan beleži povećani broj skokova i mislim da su i oni skontali da moraju broj skokova da povećaju kako bi došao bolji rezultat. Ali evo u poslednjih 3 utakmice uvijek imaju preko 30 i mislim da je to sjajno i mnogo bolje nego da imate 26-27 skokova, jer faktički onda dosta više kontrolišete i loptu i odbranu i tako dalje. U ovoj utakmici naravno nije merilo bilo ni kako će igrati ni šta će se sve dešavati, ali je jako bitno da ulaze u tu šutersku formu, te Dwayne Washington i Isaiah Mike otuda je ovoliki minuti, jer mislim da Željko stvarno računa na ta dva igrača da u budućnosti mogu dosta da pomognu Partizanu i bar u rotaciji da budu kako bi Partizan imao više opcije u slučaju da nekog ne krene pod ubaci nekog drugi i tako dalje. Sad što se tiče Balše Koprivice, kada se dotaknemo te teme, Balša jeste, hajde da kažem, glavni centar Partizana u ABA ligi i stvarno dosta dobro obavlja tu funkciju, odnosno dosta poena postiže, dosta skokova, ima dosta dominantan u reketu. Ali ono što ste vi pisali u komentarima i ono oko čega se manje više svi slažemo, to jeste da čekamo debi Balše Koprivice u Evroligi. Odnosno, ja iskreno živim u ubeđenju da on, iako jeste mlad, može da pokaže dosta u Evroligi i mislim da možda bude jako dobra zamena kada nekoga ne ide. Uostalom,
Mili treba probati, ne znam. Uostalom, u jako dobroj seriji je, bar što se ABA lige tiče, i eto, vidjet ćemo da li će dobiti šansu u Euroligi da pokaže isto to koliko ume i šta ume, kao što pokazuje u domaćim, odnosno u Jadranskoj ligi, hajde tako da kažem. I jako dobro za Partizan jeste igra Frank Ntilikine, koji u posljednje 2 utakmice, pogotovo u blowoutu protiv Fenerbahčea, jeste pokazao i sam vukao Partizan sa svojih, pa hajde da kažem, 5 do 6 napada za redom koliko je izveo i iz kojih je postigao poene. Jako dobar ulaz, ima brz prvi korak i definitivno mislim da, pored defanzivnih zadataka zbog kojih je pre svega i doveden, gde je on jedan od onih retkih igrača kojim gledate highlights kako nekome krade loptu ili kako nekoga čuva, faktički možda igra dosta dobro i napad. I mislim da u situaciji ukoliko bude bilo problema eventualno i sa Carlik Johnsonom ili nešto slično, Frank Ntilikina može da bude taj džoker, hajde tako da kažem, da donesete preko potrebne poene za ekipu Partizana, što je uradio i u ovoj utakmici, a i u prošloj protiv Fenerbahčea. Ife se vratio jako dobro i odlično je odigrao ovu utakmicu, i naravno Dwayne Washington, koji je ništa osim šutera, ne mislim da može da igra keca niti ga treba stavljati na keca, i mislim da iz spot-up situacija polako ulazi u formu, odnosno polako pokazuje svoje sposobnosti da šutne trojku, da obiđe igrača, da odigra neki pik i da je mnogo brz. Naravno, opet treba imati na umu da je ovo ABA liga i da to nema veze sa Euroligom, ali svakako ako uđu u dobru formu, mislim da može biti jako opasan po protivnika za ekipu Partizana. Uostalom, on igra vrlo sličnu run and gun igru kao što igra atipični Pariz, i mislim da ako neko može da parira tom nekom divljenju, to jeste definitivno Dwayne Washington. Sad, ono što je zanimljivo, Partizan gostuje ne ovima sa majice, ali ekipi Pariza u ovom 8. kolu Evrolige, i Partizan je već sa njima igrao pripremnu utakmicu u hali na sajmu, koju je pobedio posljednjim sekundama, čini mi se, košem Brandon Davisa, ali mislim da će totalno drugačija postavka biti kako Pariza, tako i Partizana za ovu utakmicu, i jedni i drugi su već, hajde da kažem, ušemili manje više u taj evroligaški sistem, i Pariz koji definitivno računa na svoju spoljnu liniju, odnosno pre svega na MVP kandidata za oktobar TJ Shortsa, za kojeg su mislili da dečko 1,75 m, lako ćemo ga sačuvati i tako dalje. Na kraju ispade da on ima indeks 20 po utakmici, svaku utakmicu dominira i stalno na isti fazon prodor, digne se sa penala na šut, da koš ili podeli pas. Jako dobro TJ Shorts igra i mislim da on i jeste najveća opasnost za ekipu Partizana. S druge strane, ono gde Partizan ima veliku prednost, to bi trebalo da bude zapravo ta centarska linija, gde su ekipa Partizan najslabiji, hajde da kažem, osim Kivarius Hayesa koji je došao iz Žalgirisa, onaj drugi centar, Kracer, kako se zove, prijatelji, nije on toliko ozbiljan centar da ne može na kraju da izađe Brandon Davis na kraju s njim ili Tariq Jones ili eventualno Balša Koprivica. Ono gde Pariz jeste zapravo jako dobar, to je ta spoljna linija, odnosno ti Indijanci što šutiraju neverovatno. TJ Ward, Malcolm, Hifi, Shorts i njihova četvorka Jantunen koji dosta dobro igra i može biti jedna od tih bitnih stavki na koje treba obratiti pažnju. U svakom slučaju želimo i nadamo se da će Partizan doći do uspeha u gostima u jako bitnoj utakmici, pre svega zato što, hajde da kažem, Pariz je nešto slabija ekipa i svi su manje više računali da će Pariz biti u donjem delu tabele sa Asvelom i Salbom, međutim to nije slučaj. Pobedili su i evropskog šampiona i Monako, tako da vrlo jedna jako nezgodna mina, što se kaže, u ovom evroligaškom takmičenju i nadamo se da Partizan može to da prebrodi i da dođe na taj pobednički kolosek ponovo, odnosno da izađe iz te utakmice sa pobedom. Vidjet ćemo, nadamo se, i ako ništa dobro je ovo bila pripremna utakmica, pripremna uslovno rečeno u ovoj Jadranskoj ligi protiv ekipe FNP-a, koji zajedno s ostalim srpskim klubovima poprilično dobro igra ove sezone i ja mislim da, nisam sad gledao tabelu ABA ligi, ali mislim da od 6 srpskih klubova, čak se 5 nalazi u tom delu za play-off, što je izuzetno i pokazuje samo koliko srpska košarka ima potencijale i koliko
smo dovoljni sami sebi, ali nećemo sad o toj temi. U svakom slučaju, eto, to je bilo to. Nadam se da ste uživali. U komentarima vas očekujem da mi napišete koje bi to mogle prednosti Partizana da budu protiv ekipe Pariza, ako ih ja nisam pomenuo, i na što treba obratiti pažnju u ekipi Pariza kada Partizan bude gostovao sad u četvrtak. Do tada ne zaboravite da se subscribe-ujete na kanal, da lajkujete ovaj video i naravno vidimo se koliko već malo kasnije sa još jednim klipom. Ja sam Stefan i ćao.